yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu hajjii takkaa umraa hidhatu waytii hajji'ii hajjiin waytii keessa hidhatan qabdi ammallee bakka irraa hidhatan qabdi waytiin hajjii keessa hidhatan jalqaba baatii soomana boodaa tan shawwaal je'aniin irraa qabdee hanga kurneysaa baatii arafa'aati namni yeroo tana keessatti hajjii hidhate hajjiin isaa fayyaa taatee hidhamte ammoo bakkeen hajjii irraa hidhatan biyya biyyaan wal dhabdi tanaaf jecha namni makka keessa jiru warra makkaa tayuu keessummaa tayuu makkumarraa hidhata wanni gaarin raka'aa lama masjidatti salaatanii hulaa mana isaanirraa hidhatu wanni gaarin warri makka taa'u guyyaa saddeeteysaa baatii hajji'ii takka arafa'aa hidhatu ammoo warri biyya alaatii hajjii dhufuu deemu bakka hajjii irraa hidhatan tan adda addaa tan biyya adda addaatii godhamte qaban bakkeen sun shani tokkoffaa bakka zulhuleyfaa je'amtu tan amma aabaar alii je'amtu namni achirraa hajjii hidhatuun isa qabu takka hajjii achirraa hidhatuun isaa dirqamaa warra madiina'aati fi warra biyya biraa kan karaa san dhufu lammaffaa bakka juhfaa je'amtu tan amma raabiq je'aniin namni achirraa hajjii hidhatuun isaa dirqamaa warra shaami fi misraa fi warra maghribii ammallee warra biyya biraa kan karaa san dhufu sadaffaa bakka qarnul manaazil je'amtu namni achirraa hajjii hidhatuun isaa dirqamaa warra baddaa yamanirraa dhufuu fi warra baddaa hijaazirraa dhufu akkasuma warra biyya biraa kan karaa san dhufu hunda afraffaa bakka yalamlam je'amtu namni achirraa yookaa hoggaa achitti qixxaaye hajjii hidhatuun isaa dirqamaa takka dirqi'i warra gammoojjii yamanirraa dhufuu fi warra baya ifriiqiya irraa kan akka Ethiyoopiyaa Soomaali'ee Jibuuti'ii Kiiniyaa irraa dhufu shanaffaa bakka zaatu irqi je'amtu namni achirraa hajjii hidhatuun isaa dirqamaa warra bayarraa dhufuu fi warra iraaqi ammallee warra biyya biraa kan karaa san dhufu wanni gaarin warri bayaati fi warri iraaq bakka aqiiq je'amturraa hidhatu bakkeen tun bakka zaati irqi je'amturra makkarraa fago'o warri bakka irraa hidhatan qabu hoggaa bakka san gaye takkaa itti qixxaaye hidhata yoo karaa bakka sanirra hin dabarsine deeme fakkeessa'aaf namni biyya teenyarraa samii keessa yookaa bahara keessa hajjii dhufu takkaa umra'aan dhufu hoggaa yalamlamitti qixxaaye hidhata
yoommoo qixxaayuun kan hin beekamne taate hoggaa makkarraa bakka amna guyyaa lamaa geessu gaye hidhata. Fakkeessa'aaf namni biyya teenyaa yoo bakka yalamlamitti qixxooytu wallaale bakka yalamlamitti qixxooytu wallaale hoggaa jidda gaye hidhata. Jidda makkarraa hanga amna guyyaa lamaati. Wanni gaariin bakka irraa hidhatan san cinaa makkarraa fagaattu bakka fagaatu dhaabbatanii hidhatu. Odoo bakka hidhanna'aaf godhamte san hin geenye hidhatuun ni gaya. Haa tayuu achumarraa bakkuma hidhanna'aaf godhamte sanirraa hidhatu'uutu irra caala. Yoo roobbi la'aatu yookaa markabaatu odo'on quba hin qabne bakka irraa hidhatanirraa na dabraa sodaate malee gaafana odoo achin geenye hidhatuu qaba. Namni manni isaa bakka irraa hidhatan shanan dubbannee fi makka jidduu jiru bakkeen inni irraa hidhatu bakkuma inni jiru. Warri bakkeen irraa hidhatan isaanii godhamte sun yoo isaanii hajji'iif takka umra'aaf deemu odoo hin hidhatin irra dabran dilaayanii itti deebi'uun isaan qabe. Yoo uzrii hin qabaatin wanni isaan dhoowwu hin jiraatin. Ammoo yoo uzrii qabaate bakkuma jirurraa hidhateeti waa qala. Yoo odoo hajji irraa waa takkan dalagin bakka irraa hidhatanitti deebi'ee hidhate wanni qalu irraa kufte. Dhiinni takka waa qaluun nama beeka'aan takka wallaalan takka irraan fi'iin takka uzri'iin bakka irraa hidhatanirra dabrerratti jira yoo itti deebi'e malee. Ammoo diliin nama bakka san beeka'aan irra dabrerratti jirti malee nama kaan irratti hin jirtu. Adaba hidhannaa hajji'ii hoggaa hajjii hidhatu'uu ka'an yaada hidhanna'aatin qaama dhiqatan sunnaa jechuu. Odoo dhalaa dhiigni aada'aa takka dhiiga aada'aa qabdullee taate takka ulmaa teessullee taate akkasuma dhalaan dhiigni aada'aa itti jiru dalagaa hajji'ii hunda ni dalaydi waan xawaafa fi raka'aa xawaafaa lamaan hin ta'in. Odoo isaa mijjooytuu qaama dhiqatuu dhiisuun jibba'a. Ammas makka seenu'uuf qaama dhiqatuun arafaa dhaabbatu'uuf ammallee muzdalifa dhaabbatu'uuf ammas eega salaata subhiidhatii guyyaa iidaa qaama dhiqatuun akkasuma guyyaa sadeen iida boodaa boolla sadeenitti dhagaa darbu'uuf guyya'arraa dhiqatuun sunna'a ni barbaadama. Bakka dubbanne tana hundatti dhiqatuun akkaan barbaadama jechuu. Ammas hoggaa
hajjii hidhatuudhaa ka'an wanni biraa kan barbaadamu rifeensa jalaa haaddatu rifeensa boba'aa ifirraa buqqisu anfarro'oo fi kottee ciratu mataa isaa saabunaan dhiqatu yoo saabuna dhabe waan saabuna fakkaatun dhiqatu wayaa namni hajjii hidhate uffatuun dhoowwamu baafatu marxo'oo fi huccuu gubbaa darbatu uffatu wanni gaarin lachuu adaadii tayu ammallee haaraya qulqulluu tayu huccuu hallamte tayuun gaarii miti eegasi waan urgaayu kan akka shitto'oo godhatu wanni gaarin qaama qofa if urgeessu huccuu miti sanuu miskiin tayuudhatu irra caala huccuu waan urgaaye itti godhan takka itti godhe san eega hidhate eega hajjii hidhate baafatee eegasi uffatuun hin gayu yakkaatu isa qaba tanaaf jecha huccuu odoo hajjii hin hidhatin ifirraa qabu tan odoo hin hidhatin waan urgooytuu itti godhe san ifirratti dhiisu dhalaan odoo hin hidhanne hinnaa harkatti godhatuun waa xiqqo fuulatti hinnaa dibatuun coraa fuulaa dhoysu'uu jecha ni barbaadama duuba namni hajjii fedhu eega waan dubbanne kana dalage eega waan dubbanne kana hunda dalage qaama if qulqulleessee huccuu ihraamaa uffatee waan urgaayaa qaamatti godhatee huccuutti godhatee yeroo salaanni keessatti hin dhoowwamne keessatti salaata raka'aa lama salaata sunnaa hidhannaa hajji'ii yaada'aa raka'aa duraa keessatti eega faatihaadhati suuraa kaafiruunati qara'a kan lammeeysaa keessatti suuraa ikhlaasati qara'a yoo masjidni achi jiraate masjidatti raka'aa lamaan san salaata duuba eega salaate hajjii ni hidhata wanni gaarin hoggaa amnaaf karaa bu'e hidhatu hoggaa hidhatu qibla'atti garagalu akkaatan hidhannaa hajji'ii akkaatan hidhannaa hajji ittan seenaa yaadu yookan hajjii qofa hidhatu taate takka umra'attan seenaa yaadu yookan umraa qofa hidhatu taate takka hajji'ii fi umra'attan seenaa yaadu yookan isaan lamaan waliin hidhatu taate akkaatan hidhannaa hajji ittan seenaa yaadu yookan hajjii qofa hidhatu taate takka umra'attan seenaa yaadu yookan umraa qofa hidhatuu fedhu taate takka hajji'ii fi umra'attan seenaa yaadu yookan isaan lamaan waliin hidhatu taate wanni gaarin waan hidhatuu fedhu san afaaninis dubbatu wanni je'u nawaytul hajja
وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حجي ربي فجتش هدت دلقو نيت جئت لبيك جاء يوكن أمراه هدت نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى جئت قلبين يا دعاء أفاننس دبتا يوكن هجئي في أمرا ولتك أبو يا دتي نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى جئت إيغسي لبيك اتقود لبيك جتشون لبيك جتشو كنان أفان أربتي تلبية جأن معنان تلبية يا واقع يا من سأتنا يامت والفان أواد جتشو مالف نبي إبراهيم كعبا جاريف آن ربين نمت للبي لفافي يابئين ست أفني جئين جنان يا ربي قويت يوكا سقلين تيا مال أجيسي سودان ديسي جنان ربين أكي جئين أتي إنو مللبي ناتو أجيسيسا جئين أكست نبي إبراهيم غارة توكو كوري للبي وان إني جئ للبي يا جبروت ربي ربين منك يكوت زيارة إسنين جاء كوتا جئين دوب ربين نما هنگا قيا قيامة أتي حجيد وفهند تجيسسه روح هندي قافما آدم أوممتي نجرتي دوبة لبون ربين يا من إبراهيم سن أجيسسي مرتي حجي أفوهن أولتو تناف نمني ربين حجي فدي مكة فدي لبيك اللهم لبيك جاء هيك يوكا معنان تلبية يوكا لبيك جتشو يا واقع يا من سأتنا يامت أواد أتي توكيتشا هريا يوكا شريكا هنك أبني واني فاروتا يهندي واني كانانيتا يهندي تيتي كان namni si wajjiin qabu hin jirre yaa waaqa mootummaan teeti mootin si olii kan si morku hin jiru ati kan fakkaataa hin qabne jechuu yoo kan hajjii yookaa umraa namarraa godhu taate nawaytu lhajja عن فلان وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم عن فلان جاء معنان إسا حجي تانا أبل الران قد حجي ربي جئ هد ربي قلتي أبل الران يا من سربين إسا يامي أواد جتشو تكا عمراتنا أبل الراهد أبل الران يا منسا ربين إسا يامي أواد جتشو تلبيا هدنآتنا
talbiyaa hoggaa hajjii hidhatan je'an tana keessatti waan hidhate san maqaa dhawuun ni barbaadama. labbayka bihajjatin je'ee takka labbayka bi'umratin je'ee akkana jechuun yaa rabbi hajji'iinan yaaminsa kee owwaadhe yaaminsa kee owwaadhe jechuu takka umra'aanan yaaminsa kee owwaadhe jechuu talbiyaa hidhanna'aa tana qooqa ol hin fuudhu gaqqabateeti je'a ammoo talbiyaa san booda je'u qooqa ol fuudheti je'a. wanni hidhatan kun karaa afurirraa karaa tokkoon tayuu ni dandaya. tokkoffaa waan hidhatu kophaa godhee hidhatu hajjii qofa yookaa umraa qofa hidhatu. lammaffaa waan hidhatu waa lama walitti qindeessee hidhatu hajji'ii fi umraa walitti qabee hidhatu. sadaffaa waan hidhatu karaa itti qanani'uutin hidhatu sun baatii hajji'ii keessa umraa hidhatee dalagee irraa raawwatee eegasii hajjii hidhatu. afraffaa karaa waan kanan dalaga hin je'iniin karaa waan kanan dalaga hin jenneen hidhatu kan hajjiidhan dalaga hin jen kan umra'an dalaga hin jen. karaan duraa afaan arabatti ifraada je'ama kopheessuu je'ama. sun baatii hajji'ii keessa bakka irraa hidhatan kan karaa isaa keessa jirurraa hajjii hidhatee eega hajjii dalagee fixee makkarraa haramarraa gabbayee umraa hidhatu. ammoo karaa lammeeyso'oo afaan arabatti qiraan je'ama walitti qindeessuu je'ama. sun hajji'ii umraa walitti qabee hidhatu hajjiidha fi umra'an walitti qabee rabbii je'ee hojjadha je'ee duuba dalaguma hajji'ii qofa dalagu'uun umraan jalaan argamti. odoo baatii hajji'ii keessa umraa qofa hidhatee duuba odoo waa takka umra'arraa hin dalagin hajjii gubba'aan hidhatee hidhatiinsi isaa fayyaa taya. haa tayuu nama hajji'ii fi umraa walitti qindeesse taya. nama hajji'ii fi umraa walitti qabee walitti qindeesse taya. ammoo odoo hajjii hidhatee odoo dalagaa hajji itti hin seenin umraa gubba'aan hidhatee hidhatiinsi isaa fayyaa hin tayu. ammoo karaan sadeessa'a afaan arabatti tamattu'a je'ama ittiin qanani'uu je'ama. sun umraa bakka bitti isaa irraa hidhatturraa hidhatee baatii hajji'ii makka seenee xawaafee sa'yii godhee mataa haaddatee takkaa ciratee umraa fixee hiikkatee makka keessa taa'ee waan
hoggaa umraa hidhate irraa dhoowwame hunda dalagee qanani'u silaa odoo hajji'iin seene hanga hajji irraa bayu waan irraa dhoowwame san hunda dalaguu hin qabu ni rakkata keessattuu yoo yeroon dheeratte jalqaba shawwaalfaa seene ammoo yoo umra'aan seene hanga saa'aa takkatti ifirraa fixeeti taa'ee waan hoggaa hidhate irraa dhoowwame hundaan qanani'a tanaaf maqaa qanani'ii baasaniif ammoo karaan afreeyso'oo afaan arabatti ixlaaq je'ama niyyaa gadhiisuu je'ama kan hajji'ii fi umra'arraa tokkottillee hin hidhin takkaan hiine sun akka hidhe takkaa niyyadhe jechuuti kan hajjiidhan hidhe takkaa umra'an hidhe hin jen takkaa hajji'ii fi umra'an walitti hidhe hin jen duuba hidhannaan isaa tan akkanaatun yoo baatii hajjiidhaa keessa taate sun shawwaali fi dhulqicda'aa fi kurnan duraa kan baatii hajji'iiti hidhannaa isaa san waan fedhetti qabuu ni dandaya waan fedhetti qabuu ni dandaya hajjii je'ee yookaa umraa je'ee yookaa isaan lachuun waliin dalaga je'ee tokko keessaa qabatuu ni dandaya haa tayuu odoo tokko keessaa hin qabanne takkaan maraxanne hin filanne waa takka dalaguu hin dandayu ammoo hidhannaan inni akkasitti hidhate yoo baatii hajji'ii dura taate hidhannaan sun umra'arra buuti karaa afran hidhannaan argamtuun kanarraa kan irra caalu ka duraati sun hajjii kophaa dura godhanii eega hajji irraa raawwatanii umraa hidhatanii dalagu kan itti aanu hidhannaa qanani'iiti tamattu'a sun umraa miiqaatarraa hidhatanii umra'aan makka seenanii dalaganii fixanii umra'arraa hiikkatanii eegasii hajjii hidhatu kan itti aanu hajjii fi umraa walitti qindeessanii hidhatu hajjii kophaa hidhatuun irra caaluun nama eega hajji irraa raawwate zulhijjaa keessa umraa hidhatee dalaguufi ammoo nama eega hajjii godhe umraa baatii arafa'aa keessa hin finneef walitti qindeessu'uutu takka tamattu'aatu irra caala hoggaa hidhatan hajjiidhan dalaga yookaa umraadhan dalaga je'anii maqaa dhawu'uutu hoggaa hidhatan waan dalagu'uu deeman maqaa dhawuu dhiisanii eegasii maqaa dhawu'urra caala nama hajji'ii fi umraa walitti qabee hidhatee fi
nama baatii hajji'ii keessa umraa godhee irraa hiikkatee eegasii makkarraa hajjii hidhaturratti re'ee sharxii guuttatte qalu'uutu jira. re'ettii takkittii takka gaala takka horii nama torbaan walitti qalu'uutu irra jira. ammoo yoo waan qalu dhabe guyyaa 10 soomanuutu irra jira. hurnan sanirraa 3 odoo arafaa hin dhaabbanne soomana. ammoo 7 eega biyya isatti deebi'ee soomana. inni nama tamattu'a godherratti jiraatun nama umraa miiqaatarraa hidhatee dalagee eegasii makkarraa hajjii hidhateerratti jiraatun sharxii 4. tokkoffaa bakka bitti isaa hajjii irraa hidhattutti deebi'ee achirraa hajjii hidhatuu dhabu. yoo bakka hajjii makkarraa hidhatu miiqaata isatti deebi'ee achirraa hidhate dhiigni irraa kufe. lammaffaa umraa san hidhatuun baatii hajji'ii keessa yoo taate. ammoo yoo baatii hajji'ii dura ramadaana faa keessa hidhate sun humaan qabu. sadaffaa yoo hajjii amatuma umraa godhe san hidhate. yoo amata san hajjii makkarraa hin hidhatin dhiigni isarratti hin jiru. afraffaa warra ollaa makkaa warra haramatti dhiyaatu tayuu dhabu. warri haramaa warra kiiloomeetirii 82 fi cinaa haramarraa hin fagaanne. warri kanaa gadii ollaa haramaati je'amaa dhiigni isaanirra hin jiru. nama hajji'ii fi umraa walitti qabee dalagerratti dhiigni jiraatun yookaa dhiiga yakkamuun sharxii lamaani. tokkoffaa eega makka seenee bakka bitti isaa irraa hajjii hidhattutti deebi'uu dhabu. lammaffaa warra harama makkaa tayuu dhabu. yoo ollaa haramaa ta'e dhiigni isarran jiru.